dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany miarabantsika iaby anakinareo zainareo raha lahinareo fanampiarapiarsia avao toy nohony fangataha en tout cas nohony conseil nameany raha lahy raiky zay mpanohanantsika mpanohana an'le tolona ataotsika mikasika ny fédéralisme io de nisy nivolana nanao zao hoe développez bebe kokoa io resaky hoe fédéralisme en tant que idéologie io ialaksiny etoa fa zao zany eritseritsy hoe la ohatsy ka mentionné avako en tout cas resahako ambangovangony avao i de fa azotsika ny tiako iavia fa nohony zay conseil zay de ho velabelako soa etoa i handaniatsika video raiky mihitsy andesitsika mamelabelatsy an'izay ka alohan'ny hiliratsika anatin'ny tena hoe votoatindresaky mikasika ny fanazava hoe ny antony tokony hanaovatsika ny fédéralisme io ho idéologie de aleo aloha hazavako kelikely asiako précision kelikely lafa miresaky idéologie zany de presque les mots miafarami isme ialaksiny amin'ny teny baiko le raha ohatsy hoe fédéralisme ohatsy hoe centralisme ohatsy hoe colonialisme na esclavagisme na mot haintsika soa pisolelakisme lafa le mot zany miafara isme dikan'izay iny mot ampiasa iny de nandesy manambara an'le idéologie mifehy am'le définition ny mot iny de lafa le mot koa zany miafara iste ohatsy hoe fédéraliste ohatsy hoe centraliste ohatsy hoe colonialiste ohatsy hoe esclavagiste na ohatsy hoe pisolelakiste dikan'izay le olo manaraka an'iny idéologie iny zany ro tonony am'izay fotoana zay donc zay zany le isme no le iste la ohatsy hoe pisolelakisme ro idéologie n'olo tia misolelaky de le pisolelakiste zany le olo mpanaraka an'izay idéologie pisolelaky zay toko fa mazava amitsika zany hitsindratsika zany am'le resaky hoe le tokony hatao idéologie le fédéralisme ny problemtsika nanomboky tamin'ny miafarany nazahoatsika fahaleovantena no nanomboky tamin'ny indrindrandrindra nanomboky tamin'ny 13 mai 1972 problemtsika de tsika justement tsy nanan'izay idéologie zay tsy nanan'izay idéologie zay tsika manino tsy nanan'izay idéologie zay tsika satria nanomboky tamin'ny miliran'ny fanjanahatany en tout cas tamin'ny nanomboan'ny fanjanahatany de ny voafandriky anatin' le atao hoe notion zay diso notion zay tsy naturel hoe tsika samby malagasy io notion io tsy naturel amin'ny kulturatsika en tout cas kulturatsika olombelo napetraky njanahary amin'ny toy nosy atao hoe Madagasikara toy fandriky nahazo antsika am'izay satria noho ny filany fanjanahantany noho ny besoin les colonisation de tsy maintsy natambatsy raiky tsika mba afaha manamora an'le commandement centralisé ny colonisation tamin'ny fotoany Gallieni zay de teo nahtafilitsy antsika de tsika zany au lieu de mana ny tanjaky an'le idéologie zay tokony nananatsika zay nilovatsika tamin'ny razambentsika kiraikiraiky eran'ny Madagasikara de ny tafilitsy anatin'izay idéologie zay eto izay idéologie zay hataotsika hoe malgashisme ty anaran'le malgashisme zany latao le définition am'le malgashisme de hoe ny fireconnaissevatsika ty vatantsika en tant que gasy nefa zao tsika tamin'ny niliran'ny fanjanahatany le notion ny atao hoe nation moa misy élémentelo anatin'izay hoe ny concept na nation zay zany hoe population lalàna mifehan'le population sy limitation géographique zay hiharan'le lalàna sy zay hipetrahan'le population reo notion telo reo nefa reo notion telo reo alohan'ny avian'ny fanjanahatany tsy n'existe amitsika etoa donc concept tsy n'existe amitsika etoa ino raha nisy raha zay fanazavako etoa avao ino raha nisy tamin'ny fotoa tamin'ny talohan'ny nisian'ny fanjanahatany raha nisy de zao tsika olombelo ataoko olombelo i mba tsy hanonako fogo sy ny tariny fa tsika zay olombelo nipetraky napetraky njanahary tamin'ny toy nosy Madagasikara toy talohan'ny avian'ny fanjanahatany de tsy nifankahay
en tant que gasy. Tsy nifankahay en tant que gasy anatin'le notion na nation zay tsy nifankahay en tant que gasy hoe zahay aby etoa retoa population na firenena raiky zay ary mitovy lalàna. Zay tsy nisy zay notion zay. Fa ndra nisy hoe nisy ny fanjakana Sakalava, nisy ny fanjakana Betsimisaraky, nisy ny fanjakana Merina, nisy ny fanjakana Betsileo, nisy ny fanjakana Antandroy, nisy ny fanjakana maro sy ny tariny sy ny sisa. De reo fanjakana reo tsy nanao an'izao hoe hoy ny Sakalava hoe ny olo Betsimisaraky retiany hoe gasy mitovy amitsika. Tsy n'existe raha zay, tsy n'existe zay notion zay. Fa ny haindrozy hoe misy olombelo hafa mipetraka amin'ny faritsy izao, tsy afaky depasevatsika, manomboka amin'ny faritsy etoa de fanjakana Betsimisaraky, manomboka baka amin'ny faritsy etoa de fanjakana Betsileo, manomboka baka amin'ny faritsy etoa. Donc nisy le notion, le ataontsika hoe le définition na nation zay fa tanatiny fanjakana kiraikiraiky. Zany hoe ny fanjakana Sakalava nana ny délimitation géographique, nana ny définition ny population ary nana ny fomban-draza zay nampiasandrozy sahala lalàna. Manahaka an'izay ny fanjakana Betsileo, manahaka an'izay ny fanjakana Merina, manahaka an'izay ny fanjakana Sakalava, Betsimisaraky sy ny sisa. Ka io notion na malagasy io zany, io le nataoko hoe nahavoafandrika antsika. Nahavoafandrika antsika io notion malagasy satria lafa niala le vazaha, lafa niresitsika le vazaha. Mariko eto fa hanaovako video mikasika an'io tolona tamin'ny 1947 io koa. Fa lafa niala le vazaha tamin'io de nanaraky tsika an'le idéologie malgasisme. Or nefa le concept malgasisme tsy raha concept naturel amitsika fa raha niimposeva namoreta antsika hanaraka azy. Zay aloha raha voalohany tiako hazava. Donc zany laha mazava amitsika fanazavako zay de azontsika antsay zany hoe tamy fotoa nanaovantsika tolona hampiala an'le vazaha teo fa nitafapetraky n'le vazaha dans le but de centraliser le pouvoir satria système colonial, tsy misy système colonial ambony tany etoa tsy mampiasa an'io centralisation du pouvoir io. Normal raha zay satria rozy ro manam-pahefa, rozy ro manjanaky de rozy ro mametraky lalàna. Donc zay lalàna iabiaby, zay décision iabiaby tokony hala mikasiky an'izay raha miseo eraky ny Madagascar zany la ataontsika hoe la rambesitsika les colonisations françaises ta Madagascar toa de rozy ro mametraky an'izay. De tsika zany amin'ny fotoa mahatambitsy an'le colonisation sy amin'ny fotoa azahoantsika fahaleovantena de nitanjaky an'izay idéologie malgasiste zay ampoloko ndraiky tsy concept naturel amitsika le raha satria tsika ni formé talohan'ny niavian'reto vazaha reto tsika ni formé royaume par royaume par royaume. Non de anatin'io royaume io zany tsika ro misy an'izay notion na notion juridique entre guillemets na nzay iro tsy mitovy am'le notion am'lera iresantsika ananjao fa manana les notions hoe nation raiky, une population, une loi et une délimitation géographique. Ka eo zany tsika nahatrobo antsika am'izay eo nahatrobo antsika am'izay de tsy misy idéologie zany tsika parce que qui dit les raha tsy idéologie naturelle tsika dit sahala ohatrany sahala tsy misy idéologie zany tsika. Nefa amin'ny fotoa zahoantsika fahaleovantena ny idéologie donc tsy misy idéologie tsy misy amitsika zany le idéologie malgasiste par contre amin'ny royaume Sakalava nana ty idéologie ndrozy na amin'ny royaume Betsileo nana ty idéologie ndrozy, amin'ny royaume Merina nana ty idéologie ndrozy. Fa kosa tamy fotoa nazahoantsika fahaleovantena de le idéologie centraliste ro nitafapetraky. Fanambarako etoa tamy vidéo hafa hoe le seul royaume nana idéologie centraliste de ny royaume Merina. Zay afaky vérifier-vanareo zay lazao atao mivolambola fatany tsy manay anovo hoe tahanao adimpo koa la ohatsy ka zay ty seul argument anananareo mba hicontrevanareo an raha volamo tsy manay fe manana manana sincérité intellectuelle vérifier de la ohatsy ka ataonao diso zay ambara hoe fa confronter vatsika le porofo mikasika an'izay. De reo nefa ro nahazo pouvoir le idéologie volaniko le idéologie centraliste ro nahazo pouvoir nohony nampeany le fanapetraky ny colonisation tamitsika tetoa de iny ro nitohy. Amin'ny fotoa
am fotoa eto amizay mipoly amle date ny 13 mai 1972. Le 13 mai 1972 aoka hazavantsika 13 mai 1972 dia daty nahafatesany décentralisation ta Madagasikara teto. Daty nahafatesany décentralisation ta Madagasikara teto. Misy ny ordonnance naboaky ny général Ramanantsoa zay nanafoana ni budget provinciaux. Donc le 13 mai 1972 date nahafatesany décentralisation fa daty natafapetraky an'le centralisation tamin'ny fitondra zay ho avy bakeo. Ka zay tsy fananatsika idéologie zay nahavy antsika voarebireby tanatin'io centralisation. Zay tsy fananatsika idéologie zay tsy nafahatsika namantatsy hoe toy raha mipetraky raha miseho henany etoatoa raha tsy ahasoantsika mety hoe amin'ny fotoa anombohan'iny tsy de hita raha zay amin'ny lera iresahatsika henany zao zay ataotsika hoe amin'ny niveau farany anabo miavian'io centralisation du pouvoir io henany zao tsika mahay an'le le olana bevata misy amin'io, même pas olana, le hapoia bevata ny azotsika amin'io centralisation io. Ampolondraiky ny colonialisme de ny système ny hitany vazaha lafa ny voatery ny foana le esclavage, zany hoe le colonialisme dia endriky na esclavage amin'ny fomba hafa. Donc zany nefa le colonialisme nampiasa centralisation du pouvoir. Donc zany la misy olo henany zao mampiasa centralisation du pouvoir, donc 1 sady tahanao colonisation i, ro 2 tahanao esclavage. Raha rezay anovotsika mazava soa antsaitsika ao zay ary tokony tsy hiala ao mihitsy. Donc militra amizay amle hoe mila atao idéologie le fédéralisme. Eto matsika zay mahavy antsika misy mivola manzao le côtier tsy mirahina zao. Bon, zao personnellement tsy de d'accord loatsy amle concept côtier satria le concept côtier comme le concept malgachisme de concept ny imposeva amitsika mahasakia mivola tsika iaby eto reto hoe misy nivory ireo olo soi-disant atao hoe côtier ny fanaraka manao zao tsika koa manomboka etoa de hatao hoe côtier tianaratsika. Tsy ny existe raha zay, tsy ny existe raha zay fa ny politique des races nataony Gallieni zay hampitsaratsara diviser pour régner ro namoronany hoe retoa ny merina retoa ny côtier. Donc io concept na côtier io lazaho nareo zao tsy imposer azy amizay, tsy hanome baiko anareo amizay fa manasa anareo ao tsy hametraka an'io antsaitsika toa sasy satria la ohatsy ka tiatsika ho valia le fantany hoe iny tianto tsy mahavy mampirahina ny côtier satria au fait tsy nisy mihitsy zay resaky firaisankina zay satria io concept na côtier io raha niforony ho ainao anara napetraky aminao parce que ny côte tompoko de olo baka misisiny. Donc zany ny olo baka anivy zany tsy côtier nefa lafa tena rambesitsika henany zao le tena définition ny côtier, le définition anandesan'olo azy henany zao de hoe ny olo baka Tananarivo na ny merina sy ny reste. Donc ny merina tsy côtier fa ny ambin'izay côtier iabiaby nefa hitanao fa misy diso le raha satria ny olo baka anivon-tany ao ne tsy côtier. Ary tamin'ny fotoa taloha ny avian'ny fanjanahantany tsy nisy nahay hoe mariky olo tsy nahay hoe nosy any tany misy anay toy. Non, la antaniatsika nike tamin'ny fotoa zay tsy mahay hoe nosy ane misy anay toy fa ny haindro zay avao hoe aroa ry maskoro, aroa ry bara, aroa reto zahay nike tamin'ny tseo. Donc zay zany le tsy lavitra amin'ny terme côtier iny fa ataovinareo anaty commentaire la ohatsy ka tianareo ho velabelary bebe kokoa zay resaky hoe tsy tokony hanenkeatsika sasany le notion na côtier zay tsy mipetraka. Tokony hatao ho idéologie le fédéralisme satria zao ny centralisme sy ireo centraliste hitatsika ny résultat ny henany zao. Ny raha iombonatsika iabiaby eraky ny Madagasikara de ny fijaliatsika ny amin'ny fanandevoza sy amin'ny fanjanaha ataon'le olo mpiandany an'le centralisme. Donc zany la tsy ampiliritsika la tsy intégrevatsika antsaitsika ao hoe ny idéologieko de ny fédéralisme izay midika hoe zahay no manapaky mandidy ny raha hitanay mety aminay ao araky ny culture zay anananay
araky ny réalité sociale zay anananay, araky ny possibilité économique zay anananay, zahay no manapakazy. La zay ro tsy apetraksika en tant qu'idéologie antsaitsika ao, de ho avy kilakila olo abiaby manahaky nahavy androzy ny fandimbidimby nanomboky tam rambesy nanomboky tam 2002 zany, mba tsy latsika lavitsy loatsy le anatin'le recherche sy anatin'le analyse ataotsika, fa reo olo reo de nanao niaha tafapetraka an'io centralisme satria nananandrozy idéologie io ka na ia mipetraky eo ndao ifamono la ifamono fa ny objectif tsika tsy mivaliky mihitsy io centralisme io fa mijano centralisation avao bakeo tsika mifanaraky ka zay ka la tsika tsy mana le idéologie fédéralisme ana le idéologie fédéraliste azafady de mbohovoa amizay resaky zay avao tsika. Zay le tiako ambara amle hoe tokony ataotsika idéologie le fédéralisme amizay na ia nanjanahary na devoly na anjely na ia avy eo mitantara zay tiany hatao eo ka la vo tsy hitantsika hoe tsy mifanojo hitantsika fa tsy mifanojo amle idéologie fédéraliste le raha volandrozy de fa tsy militsy tsika zay ary aoka tsika tsy ho voafanjika anatin'ny toy le ataoko hoe entre guillemets malgasisme, aoka tsika tsy ho voafanjika anatin'le hoe malgasisme fa miampiditsika azafady antsaitsika de le fédéralisme aloha. Ino la anao ino tahamory vahoaka amory anay manao kory de resaky zay manao zao fédéralisme non afaky amy raha tianao atao va zahay afaky mivoty ny constitution nay anatin'ny état fédéré misy anay, amin'io raha tianao volany io va zahay no migerer ny économie nay, zahay migerer ny budget nay, zahay manao zao mauvais zay le tianao atao manao kory zay sa tsy zay tsy zay bon azafady koa zobe fa tsy misy ilana anao koa fa tohizo ny lalanao ndehany manao centralisme anao zao any amy tany tianao anao vany ary embeno zay hitolotolo anao amy centralisme anao tanjao centralisme anao zao. Zay le tiako volany amle hoe mila tsika manao an'io fédéralisme io ho idéologie mba tsy ho voampitapitaky, mba tsy ho avy n'importe qui bakany hivolambola manao zao hoe lanio zahay fa mpandrosotsika Madagasikara fandretsika iaby zao 60 ans na indépendant antsika ataoko anatin'ny 60 ans zay tsy haiko hoe firy tao niainatsika anaty centralisme ezaky étape par étape miavia jusqu'au point où misy antsika enanzao le centralisme fa manitsaky ny razantsika fananohary ny centralisme iny zao androany manasa antsika hanaraka anay amin'io resaky fédéralisme io fa io no mitovy mifanojo amin'ny tena kolotsain'ny malagasy na bakaia iaviany satria zay endriky na tamin'ny fotoany alohan'ny iaviany fanjanahatany de endriky fédéralisme ro misy ka ndao tsika hampolotsika ndraiky henany io toy resaky fédéralisme toy ary handesitsika sahala amin'ny idéologie mihitsy le raha zay ny raha tiako nambara amitsika androany iezahako tsy ho lava le video fa mazava ho azy tsy afaky hilia anatin'ny minitra zay tiantena niezaky zao nanao video 15 minutes fa inteo video teo nanio fa ataotsika fa marindriny comme 17 minutes eo ialako tsiny la ohatsy somary lava fa misy importance ny bevatra zay isorako etoa ny équipe ny Tananarivo équipe fédéralisme Tananarivo na manampy amin'ny montage na toy na réactif satria toy vidéo toy juste réaction en tout cas tiako namea tohiny le fanazavana namea le fangatahana namea le raha lahiko nanome conseil ay de nivitako malakilaky misaotra amle réactivité teo vidéo le farany nataoko toony fa misy eo amin'ny 3 na 4 andro zay toy henany io tafaboaka etoa misaotra ny équipe Tananarivo nanao an'le montage toy de misaotra an'le raha lahy koa nanome an'izay conseil zay mba izao ty raha conseil fa tsy faly ny anao critique avao nefa tsy manome proposition baka maliko tsy raha tian'olo fédéralisme toy maro matahotsy an'ty fédéralisme toy maro ny ho very tombotsoa en tout cas reo centraliste reo la hatao fédéralisme toy fa zay tsy midika hoe halatsika rozy, zay tsy midika hoe hovonotsika rozy, zay tsy midika hoe horoazitsika rozy fa reo olo reo avao koa ne manatilongondrozy mipetraky amitsika toy ka lafa mipetraky fédéralisme io miaina manahaky kila olo abiaby io rozy. Donc mahereza tsika zarazarao le video amizay mipahitaka any mba azon'olo soa le resaky fédéralisme atsika toy de ambava homa
ampo mieritreritsy ka halino tolia maheva tsy maintsy mitsanga ary tsy maintsy voalohany mitohy le tolony. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao ireo fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?